Ngabe ke namhlanje uyaqala kungena lana ke ku-Marketing Sports, cofa ke ibhathini ke usubscribe ukuze ke njalo nje mangikhipha zona ke indaba lezi zemidlalo zalana ke eNingizimu Afrika wena ke uzoba uqala ke ukuthi ke uyithole. Kanti ke udaba ke olama phambili namhlanje lokuthi ke inhlangano ke ephethe ke abadlali abadlala kuyona ke iPSL ke sibhale ke incwadi ibhalela yona ke iPSL ke ngodaba ke lweBidvest Wits. Kodwa ke ngizongena kulolu daba lelo ke ngokuhamba kwesikhathi. Udaba ke engizoqala ngalo lokuthi ke lona ke ongusihlalo weqembu edlala lapha ke ku-Glad Africa Championship yona ke e-Free State Stars ke uMike Mokoena. Sokuvele ke indaba zokuthi ke sekadlulile ke emhlabeni, kodwa ke ngokwembiko ke siyitholile ke besingakaziswa isizathu ke sokuthi ke siyenza ukuthi ke andlule emhlabeni. uMike Mokoena ke omunye wabantu ke abasunguli be-National Soccer League, futhi ke omunye wabantu ke ebayahlala ke isikhathi eside kuyona ke i-Executive Committee yayo ke i-National Soccer League. Inyunyana yabasebenzi okuyi-South African Football Players Union ke seyibhale ke incwadi ibhalela yona ke iPSL okuyi-Premier Soccer League ke mayelana ke nodaba lokuthi ke iBidvest Wits ke iye idayiselwa lona ke iqembu iChakumatha Mazivandila. Lolu daba ke lolu ke luyenza ukuthi ke i-union ingenele kulona emva ukuthi ke i-union iyathola ke ukuthi ke yona ke iBidvest Wits azange ke yazise abadlali bayo, futhi ke nomqeqeshi wayo uGavin Hart ke naye ke uyabonisa ngaphambilini ukuthi ke naye ke le ndaba lena ke uyithola kuyona ke imedia. Kodwa ke sizolinda ke sibheke ukuthi yona ke iPSL ke yona ke iliphothula kanjani ke lolu daba.